time to speak in front of you all by the title. Devotion is the best provision for hereafter. Saudaraku seiman dan seakidah, kita telah sama-sama tahu bahwa kita hidup di dunia ini untuk melakukan ketaatan terhadap segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Hadirin yang berbahagia, sudah berapa banyak kejelekan dan kemaksiatan yang telah kita lakukan? Dan sudah berapa banyak dosa yang telah kita tanggung? Namun kita tidak menyadari dan tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirun muhtaramun, wa'lam anna Allah ghafurur rahim, wa ba'da an natuba haqqa tawbati fa insya Allah yaghfiru dhanbana wa nakuna min as-salimin min 'adzabihi ash-shadid wa nafuzu fi hayatina fawzan 'aziman dunya wal akhirah. Ha huwa al-hadfu 'ala alladhi fi hayatina alladhi nafuzu fawzan 'aziman kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. فما معنى الحياة بدون العبادة؟ لا معنى لها. فلذلك أن تزود للأخروية بالتقوى وبالإيمان، لأن خير الزاد التقوى، كما قال تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم. Ladies and gentlemen who blessed by Allah, why the devotion is the best provision for hereafter? Because a pious man always good deed and always with action. أيها الحاضرون محترمون، وإذا سأل أهل الناس بما يختارون بين الفوز والشقاوة لأجابوا تختار الفوز، ولكن ما شأنهم في حياة الدنيا؟ أنهم يتبعون هوايتهم ويتبعون شهواتهم ولا